Dis waar dorpe soos Ceres en Wolmaranstad oor die Kaapse grens teen Vryburg en Rewielo rugby speel. Die Stellenlandse Rugby Unie is in November 1972 gestig, waarna dit na 'n proeftydperk van 2 jaar 'n volwaardige unie geword het. Mafeking, waar daar al net na die draai van die eeu rugby gespeel is, vorm saam met Lichtenburg die hoofkwartier. Meneer Arrie Oberholzer is die bestuurder. Die woord Stella is die Latyn vir ster. In die noordweste, daar waar ons vandaan kom, is die aandhemel besonder mooi. 'n Deel van die Noord-Kaap behoort ook aan ons, of behoort ook tot ons, en staan in die volksmond daar bekend as Stellenland. Dan ook die ou Republiek van Stellenland het binne ons gebied geval. En toe ons nou unie word, het ons besluit om die naam Stellenland voor te lê aan die Raad, die Suid-Afrikaanse Rugby Raad, en dit is dus so goedgekeur. Stellenland beslaan 'n wyd uitgestrekte en baie dun bevolkte gebied. Afstande is 'n groot faktor, ja, in die sin dat dit ons oefeninge beperk. Dit 'n inhiberende faktor is sover die finansies betref. Byvoorbeeld, ons hele agter in ons regtervleuel woon 500 km uit mekaar uit. Maar rugby in Stellenland is 'n groot sport en die manne het gewys dat lang afstande nie hulle gees demp nie. Die bond het ook al 'n hele paar groot hoogtepunte beleef. Daar was tog hoogtepunte, verskeie. Ons het in die jaar 80, as ek reg onthou, het ons teen Verre Noord promosie relegasie gespeel vir bevordering na die A-afdeling van die destydse sportpienaar kompetisie. Ongelukkig het ons gelyk opgespeel op Pietersburg en dit was nie goed genoeg nie. Die oud-Natalse vleuel Kobus Koorts is 'n man met baie ondervinding en rig deesdae die Stellenlanders af. Ik denk dat is genoeg talent. Die talent is misschien niet ontgin nie, omdat baie van die klaps is maar die zwakker klaps, waar die africhting so bietjie kort kom. Die spelers wat jy op die oefenveld kry, kan jy sien het 'n groot tekort aan africhting. Maar wat die talent van die spelers self betref, ek dink daar's uitstaande spelers, spelers wat in groter bonde of met meer professionele africhting baie ver kan gaan in die sport. Makes a few mistakes. And Stellenland advantage from the referee. Robert Dupree with it. Out of Chartmaria. And a long kick. Will it go straight into touch? No, it's landed well. A beautiful kick by Chartmaria. Well controlled. Landed it in. Dit is Chartmaria. Spel weer begin. Telling nou 12-0. Frits Kalkburger wat raak vat. Kobus Wiese ook daar met die sweetband. John Rabbe hierdie keer na Burger Geldenhuis. Olie Schmidt is daar. Russell Roux. Hy word grond toe gebring. Japie Wessels waar daar is om kop in te steek. Kobus Wiese wat dryf nou. Slot van die Stellenlandse uitnodigingsspan. Burger Geldenhuis is daar om te probeer keer. En op die ou end is dit Benny van Huisteen wat gee vir Robert Dupree. Robert Dupree teen die oorkantste kantlyn af. Dupree wat nog steeds baie goed beweeg. En is uit hier na van Huisteen toe. Druk hy hom. Wat sê die skeieregter? Die skeieregter ken die 3 toe. Benny van Huisteen wat die 3 druk vir die Stellenlandse uitnodigingsspan. En hulle eerste punt is op die telde. Ja, en dis gedoen na baie skitterende dryfwerk deur Kobus Wiese. Kom ons kyk daar, so daar kom 'n goeie losbal uit na Robert Dupree toe. En Robert Dupree wat daar na binne toe breek. Hendrik Kreer wat te laat is om hom vas te vat. En ook naas Botha wat hom nie in die hande kry nie. Skalk Burger wat 'n vergeefse poging aanwend het. Baie slim aangee hier na Benny van Huisteen toe. En as Kreer weer bykom, druk hy hom. Exceptionally big for a scrum half. And the quick throw taken. And back for it is Christo Nell. And Christo Nell running into a bit of trouble. He's got no one near him, no support. Ball picked up by Russell Roux, and it's gone forward. Advantage, Martin Knutzer taking advantage. And out on the left of Darnie Smith. Back to Martin Knutzer. And he's got a Callahan with him. But he held on just a little bit too long. 12-4 after 35 minutes. And the penalty
What did the referee say that was for? It was to Robert Dupree anyway, but he's accordingly taking it quickly. And the referee said the South African side had not retired the needed 10 metres and another penalty. Now they'd be wise to take a shot at goal here, one feels, but no, they're going to try it. Charles Maria to Cobus Wiese. Cobus Wiese, and that's Deon Lotter with it. And this is the number 8 forward and captain, Dan Besson, and nearly a try, and it still could be on. Springbok side all at 6s and 7s, carried over a 5-metre scrum. Always been what it should be on both sides. But Nico had to launch a long pass on that occasion. Petzer with a little chip kick over. Good play there by Ronald Ferreira and Trudy Barnard for Stella Land, but they're under pressure. Swanepoel, that's good running by the former Taki. Finds support at the right time. This is great play by Stella Land. They have a real chance here, these Stella Land. Lowveld players all over the place. This is good running by Stella Land. Johannes de Beer driving through. Well, importantly, on that occasion, Stella Land went through, but at the critical moment. Fisher still on Lowveld. That's a tight head for Stella Land. Can they move this ball wide enough now? On the inside, that's good running by Freddie Coetzee as he scored. London. Be interesting to see just whether they use that juggernaut pack of forwards of theirs to drive for Barnard with a pickup. Van Niekerk, will he go on his own? Give it Van Niekerk. He's well tackled. There's good play there by Dieter Silwald. Yes, and they've scored. Stella Land, well, just when it seemed like they were being held up momentarily by the Lowveld team, they were able to come through with that superb try. Goeie ondersteunende spel deur Stella Land. Goeie opsie wat hulle uitgebruik aan die oopkant toe. Kyk of hulle die spasie kan goed genoeg kan gebruik daar. Maar Kiewit van die Kerk wat baie stewig goed vasgehou word. Maar die ondersteuning is van Stella Land is by om beheer te kry van daardie bal. Dus een man is hulle by en dan kom die ondersteuner by en Lucky Benson wat op die laaste oomblik bykom en sy weg oop beer oor die doellyn. Good solid straight running first of all by Kiewit van Niekerk. It's so important to get through those first tackles but still to keep the ball available. The forwards came in at the right time and Lucky Benson will come through on the left of our picture with a pickup and there's no one stopping the big tank. Good catch by them. Solid work there from JC Esterhuizen at the back. Van Niekerk, there's a chance on the short side. Good running there, little chip kick from Ronald Ferreira. Is this a chance? That will Ronald Ferreira will score. Stella Land met die besit kry die vaste los uit Ronald Ferreira. Miskien die verkeerde opsie het ons aanvanklik gedink toe hy vorentoe geskop het, maar 'n bal wat reg gaan spring vir Stella Land. As hulle daarby kom, Ronald Ferreira kom weer by en hy val die bal toe vir 'n 3.